Malo, pasta ia pelita mata me o tata ua ale male. O le fua mawalunga ia mo tala fi avia ima. O le upu le na mai por kalamino faru. O le whakana liki atu. Na liki atu, ma nga ia le observer, ia mai o le au mai fa me o le whaka, o le taimi na pai e le tau tonga o le o iulai. Ele ia se malo taimi na o le malo tausi, le ile malo tausi. Lea la ua mai le tupe, pasia kapeneta luas fumatolu wafe, montupu New Zealand. Le ua liule mo tosu fa. O le lato concern nei, fai mai le te tau o na to e back pay back in July last year. Ani le ta fa so I fa mafafo. La so fina nga. Le le ba ai ata mai fa le malo le ua fai la tu fingala. Sauno ia. Tulepa e tanga I fo iai. Wo mai e alalanga mai. Awa yese si o lato e alalanga mai e a mai le public financial breakdown o taimi fo ina sa tula e panga e ambulance mai e tula e pa New Zealand. O e na malanga whaatasi mai o hotel sa no fuai sa to tongi umale malo. Ai tanga I fo le iai. Ia ta o yele ngana fa ngofie. No nei le taimi le na fai e whatata noanga o si tseni nge New Zealand. Dale pepero le na fai ngā malo. So O si yes mai. Alai, le na matau iai umai o le hotel le jet over hotel le mesa fai. Sa wifi. Ia o le tūranga le nā E le o whapepelo ina le whainga o le ngase le fionga le Mean Star. Ia tanga iai. Wai a whai a le whensa e to tongi lava e whainga malo ona. O lena o mai e ese o mai ngase. O ta tono fole ngase wa o lena wo ia ili. Ia sisi mai le fionga le Mean Star. E le o se tūlanga whapea na iese se tūlanga whapea la sau. No fo fese ta o tonga ma mea. E be te I ta fie fo mai. Ia. O le mea langa ta tau na whai. E le I whapea, you know. O le hale mea. O tusa o tupe ia o le alua o ngā mol mamalo le atunu. Wota le lola pola e popote o mai e fesilingia le whainga malanga le fionga le lipale mia. Silingia fo I le tamadi le fionga le Mean Star. Ai whawhewhea lana lato le fesilingia pe fia le cost. Le sa whaalu le malo I le lato sui. Sa nganga whaa? Yeah. Le wafia mafina titi atota sanga o le I intia. Au le tongia. Tupe o malo. O whape atu la le whainga malo lo tu la I mai. Oi watele le tupe le ai. Langa o le tangata mai. Ele o se mea tātou te whaia. Tātou te e tupu pea mamai o le tūlanga le I le malo e lātou te apa mai a mai le sosoan le 5 lawe ai. Te no fui ele fuatasi le mea lea. E mantu fai te minta o toi nasto ino fui ono, whalearu. Ai ala langa foi mai fa me olema da tauna le totongi o tauna na fa mavai le tofi ale lava e no fo matofi matotongi e le malo. E to ai la fui maono. Ele umi atu la le taimi fui maono. Pampea I le faipule leo sa nganga wha. Ai le o la ngono lava se leo o le fionga le li palemia Mean Star se fu maloloina ma le kapeneta. Ai lo foi la I wangu ai foi la saka dia vaenga le HRPP. La mena tau le to alanga ai la tau fesilinia. Fia tupe I la to tongi. You know, mele le ngai leo criticize va ai masei. Ele tatara noi me o tara noi tupe mau. Ole me sa e va ai ri mo fanu ai mo me o tupe e langa le fai me fatanga tango I pepa ma fai le sai vai e ni fa mo o tu persona mi mare misel. Tu laipa. E le tau fa matalaina le mata upu. Le na viral I lungo TV ina sau for the news a mato New Zealand. I le tamo fai ato John Campbell la mena iai. Tu lau fa fonga anga samo. O toi titi a utia le ao o le fai fasala lau. I le tapuni e tu la epa o le fai tutoa.
Le na fisilingia. Le foi na o ia John Campbell interview ma le to tele ma malo le tunu mai tua I malai la no fanga ia sa tupu ai le tsunami. I tupe le ni tupe na vatua. A le la na manino na wa a mai le tala le tupe. E se le tala le tu sa a tu o se fa le fa ponga fingo fie. Se la los full miliona le unaccountable. Unaccountable. Ona le a fa popo a tu ala vale tupe over se lau limas full close to 170 million. Ala tala tu la epa. Na le tolus full 5 miliona tu. I say Manitama le na fa ngai mo meu infrastructure. O facility o langa wenga ia. Infrastructure. Yeah. O infrastructures ia fale te tele ia build. O le sa build I funding ma grants sa au mai. La fela le infrastructure le na ave ia tupe nei. Ia mana tua mai la le taimi o le misela tu la epa. Lea na yele tato sao le misela. Le tato humanitarian na. Bo le sa fai. Le sa ave fa momoli sa mo sa mato ye sa mo. E no fa ku fo tapo kala me vestan wai. E mau te o atu I le fale mai fai tu malo I le moenga. O inala le sa base ye fo mai mai apani. Na matua ifo fo mai. Ma fata lofa ia matou. O se au nanga mua lea wo o atu se sosoani mo I latou. Ai mai tau mai le tele le sosoani sa la o atu I fafo. O fea sa ave iai. O le mela le mai tau nei. E popote o mai alalanga mai e mai tau masei fa ani mai lea mea o mai mau lea amalea. A le mata nei na va ai le taimi na mata wo E sa mo. Ia. E makau kia. Ka mai na I Tula epa. Mantua o le tato whainga paanga ma le Samoa Observer at the time. E amai e la tau le lisi o ainga le tango lima. Le la sa whai le tato humanitarian sosoani whaipusa mea ai malavalava ave ainga nei. Na mata wo ala ma le sui o Observer. Na mata wo I liva mea ai nei. Ina wa uma sa yele fasoana totoe. Matou li liku lola ia sa ili mai le lisi o victims o le misela. Matua ia wa malaia o lato walo I le pamai. Na matou wo ona ia I tele pe ono e ainga na matou wo iai. A matou atu. Ele io o atu se sosani le malo. O le tala le na mai. Pau le sosani na o atu. O le Asa Foundation nesa whatautaia e to whaia tele ai ia ma to filau na si maenga. Na wha maonia na o atu le sosoani e maenga le na Ia ma le sosoani le tātou. Ia ona e na whailo atu. E le tele in tātou tupe. A sa tātou fundraise la wā. O le tupe maua whani e tātou. Le lana tātou e ave pusa mea ai ma malama I ainga ia. E se vaila I. O le mea sina leanga ma le matanga ma whanu. O le tau tala mai o mai la tupu kalame I ma fesilingia. Le wha mai mau tupe o le malo. Tā tala noa I tia vea. Mlai valili. Ia se kupe ngadu ngani. Ale I whaia tua se tala ia tia vea. O le o whapea mai wo mai le au whai whaasala lau ia. O le au fau nei, their new kid. This new kid in town. Ele I loa ni afoi. Ni sosoani na whai e kanata. Ele I loa ni sosoani na whai ele vai kwando. Ele I loa ni sosoani na whai le fōringa apa whango. O le ale wo mai e lau mai ma whai mi tai mai le ama le a. Pio le na. Pio le mena. Ta ola I tia vea. 4 miliona. Ta o le wafu satitoa. 4 miliona. Ale foi ka upe le miliona mo kupunga su e o la pi. Esa. Io e. Au tia vea over le lua se fulu miliona ngalu le ngalu le airstrip le despite na watu fautuanga o le tūlanga le wa su ai le malama adele le e whaasanga sa o le ala matangi e le ngā whatau di maina ni maadele
ai na fai lava la mero la lo tonga baoa la o tonga baoa ai o mai fai la i le wafu le satitoa a mato o i le wafu na le taimi o le tsunami oka tele o masini fa le anga ina lunga le wafu tele o masini sa iai matua i fa le anga ina a mantua fai la le wafu le fa pe mai e fiwe eli le papa One, tafe mai na one. e fiwe eli ele mafaina mai o mea umane na fai la fai ngā malo le taimi te ina tu la epa. He did it on the opposite o le avatu fautuanga a tangata popoto na wa fa pena o mai fa tangata mai fa fu tam fai e tu i le papa no de same thing e o mato solo ma. Ia, mera le ngai le mai langa ma se mai le tele o ni mau tupe na alu mau i ma whenga malo tu lepa. Ta tia ia la ngisi mea, ale ole to tongi o tupe su e o la pi. Kasi le ngā makua mau le kupe sore. Le ngata natu la epa, o le sa ilinga o la pi, a o to tongi o tangata na loka se ina. Ia wai kukongi en malo? To tongi en malo, i hoe. Fia la tupe na sa alwa inamia. Se wa ila ia. Ai leanga le be, ia, whafonga mea o tau sa moa. Le iar ko kali i le kio ia. Ma la tu tau wha leanga o tau whai mai. Ia, ma le langa maa. Ia e silienga na mātanga. Maua sui tau wāru ta pipi. Lea o ta ua mai o vai mautolu ia o vai o whaau polu. Mai o whaau polu. Chris whaofo. Ma whale alili tasi ta veu asa wili tua tangaloa. O le ti a kono toi ina. Ea, o tau mua e sau o e tau whai ase research i nai tangata ia o hawa. O le ta pia fo i e lua sui a le. Sui tau vai e o whatu to tasi a o i lato umai e o i lalo le fuale. A le HRPP. Le whape i e maso o alo lemi. Ia lenta mo e momo Ia masalo. So alo lemi, so alo pe a lenta mo e parota le sistema wele pi tau whawhawhine pona. Le ai o Filemoni tangata na. Filemoni, sa. Oi e fou rata tale. Fou ras. So alo lemi la e alu lalo lea. E tapipi? Whape o le o sui umai o le lalo le. O le lato pena a o le whape o whatu totas. Oi la manis. Ia maleli i leo Chris Faofo le sau ia vai maunga tolu. Ia pe o sui ana tamo e lalo ale. Tu sa sui e leo whatu totas i le lalo le HRPP. Le whape mai. O vai o fua i polu Chris Faofo. Maso o alo lemi. O i tailora langa sa mai po kala me li o le li o soalo le li leo sioeli o le sui tamo ele na HRPP. Ia, beno fa o le sui le tu to tasi o so o alo lemi. O le nga o fa tu to tasi. Ia tu langa fa le apa kaka ia o tamale ata to. Ai van meta ur fa le palota. Io. Yo so alo e o vai lima. Ia so fa vai lima. Ia. Ai ele mo se tala sui tato ali mo se sui fa la lima. O le na fa pe o le na fa u nei le sui o le ainga fast. La 2 o'clock. Po o fa ma ni mai la le fa u lungo tato sui le. Oi lea, o nonu lea. Ia. Ia. Ele le a fai o le o nonu le o alu tupai. Pima ne se fai sa ngarvunga tatu whasalau anga i le tu maro lea tu sa o sito ina o si tamafu ina aru taruai. Te lea sui or fas nau ese o no se le fia. La si tala tapu kala me i sui or fas le la ta pena tatu palo te iwa muto.
On sa ina tu le ba se ba tu la le fi au dia. Ia o te langa na iai tu la e pa a whapea e mo i le tala le wa mai o nei le whau duai ia le afionga ia nonu mawia. Ia o te tatonu o le nā wa au tasi iai pe a whapea o le tūlanga na iai a. Ia tātou sui umai atunu uma mao uma po fea le ke lope o iai sui o le fast. Ia avele tātou lango ma tātou whaamua i leo o tō fia. Wa o le mena le whapea mai o nei lai nei le stalai. Oh. Ia, e lo te marparo tō pio ma le safarile ni tauna o tue wa o tae au e whaamuta ai e le stalai no sui. Tae au lasa tofi au tō. Ui la safarile ia. No, o le tofi nea mātou. Lasa lufu walu. Asolufu walu le whapea mai ai. E whaamuta ai e le stalai no sui tau wā. Ano winga le tau ana o le kau o mana sui tatu fele alili a. Te tonwa a tonu ai ai whaato a surprise tātou tae au pe a. Okay. Mana ia. Ia, tau mai i le o toro keisi o to ina i le aso ono o ki topa. Mai mawhua te me whamtalatala i isi morianga. Paone mea o morianga o kau whaleanga. Mani morianga o kau o le whasoi sa i lunga o penta whaila. Wa na wa le ngatolo wa awe le tau sanga. E tau sanga mo se taimi malanga mai ai whafo. Nā la le watalia le whamasinonga. Ele ngata le nā mawhanua. Ele nā o risi vaenga o tue avile a wanoa ele i mautu. Sua e ngā leo. Pe o se tala mai na se tasi o loi a le ofisa loi sili. Ele i mautu atu ia sua e ngā leo. Mole vaenga muri. Tangi. Ia, tula e pa o nā e whaaleo ai fo ini a tātou tua lalo a. Ia. A whaaponga mai le fionga le li i pā le mia wa o ia le o lo ia i tonu le main style. Ia, o tūlanga le iu. O le mele le tupu nei le tele o whawhitau li te tonu si o tātou atunu. In cases o le whai. O le uma e a whai mai le e tua wanoa la vase i tu mai se taimi le mautuna whaatūlanga ia tāpenanga le tanga luenga o malo. Ele whapena se tasi se tangata e whaia le tute a. A pe o le langona le nae i ele popolenga. I le delay o lato ngā luenga. Wa o le delay le a lato. Le whaelenga delay ia ngā luenga le tanga luenga o whamsinonga. Wa ele whapena na abatua nei sau lo le tali. E alu through le process. Ala se so sila fia le tue a mai o le tatala mai le avano le tue release mai i a travel documentary to inare. A le whapea mai sa iele tau sanga sa whaulu e lana loia. E iei ni kofuanga whaale a inga po le a lava e malanga mai ai. O lea lai mana o mia ele malanga mai ai. Yeah, which is something that we have to look at it. O fia la asola iai. Ia, o le tūlanga pula le nā aleala mautino ale me na vevesi ai ua lewa mai nei. Ua toe release na pepa i tua ia ma meo le payroll conditions. Le sa tina wele si vanga famili loka. Ala lua manino lewa mawai ile awa le paipa. O lunga lea, o le mumusu ina ia i loa le mamalu le tunu. It's going in the history. Whai ofisa le fono, ofisa whamsinonga. That happened tanga luenga malo that he's been charged. Mana ia si o tatu tari. La sa wa ai le mo le meo le tirtilo ele tau ane wa ai e whamsinonga. O ele fo mai le na isuina le medical certificate le na whaila na whanui leo.
tula e pa. E le o po se lilo ia Samoa. Le o po se lilo ia Samoa. O le lo ia le HRPP le Misio Matthew. Le Misio. O le fo mai ia le HRPP o i fo le ngo take Naseri. That's it. Sure. Yeah. O le mo mai ni le tala fa pe e apia ta to ina fa yo singa fe ngai matu nu le fe ta ya a fa pe nei la sa o le tala le o mai ele aru la fa singa aru singa fe ngai Emma wale tu ya ole mari foi na ia le vanga na ole tulanga ole malanga mai lungo le tupe o te tongi ista mo leo talaki e sena advisor mo le parmia leo mai te lau luas fruiva afe tau se lau iwa tau kampea i CEO ai o lea tatara no le tāu o le decision making o fai le parmia o le to e saurungo social media ia te aula it seems like o fautuanga la ia advisors lea ua fai le parmia lea ua le fai ina toe orta ai le ese mama ngal advisors mangal ngal CEO o sao o CEO ia na mtanga wenga a o advisors ia o le fea ngai male ta o le tunu fea ngai male fionga le li pandemia o advisors foi ni e te le foi o la tau tute o lo fai ala tau sa ilinga e sa ili le mea moni ma le amio tonu na ave ele la tau le fautuanga le fionga le li pandemia o lona e se ele fatu tu sa foi la pe fie se to tongi o advisors a fie le to tongi o CEO ya mana ia ai te ka mai i le mele lo mosta te mitala no ai ile mata upu ile tamai CEO o le tatou le vainga o le mai whafoma whaftawenga ma whaftawenga o tere so le man tala whi awia o leo whai mei o tataun tatua tu e praise ia le tamai u fast fu mo tupu tau sanga o lantau tua a leo te watua le tala malimuangan o le ale me se lau i te whaia e tasi ale me le anga te whaia e nkua o ki uma meanga e whaia le logo langa atua sei ka ole me fole le uma tua foi te mile na mai ele na si mai to ia auto le fenga li pare mia ama tu e ko e tu la epa le taimi na si mai mai ele fionga le li pare mia le na fai e fontanga ma le foreign minister Israelu o le Stao Foreign Affairs in New Zealand ia whapea fo'i ia le fionga ia o le matotua sinabe matotua le sa onga le swafa matai sinabe ulu matotua tui sinabe tui sinabe ulu matotua ia le fionga ia laksen le na ama ia le la whasea whapea e le tatau na fonga o pandemia o la ua te tauna o mai ai ngalo ia la ua o le ale o ngā le konsula Samoa o lo i ele sui o le foreign affairs i te tono le official konsula ma le sui whaftawa inga le sai o le mea tonu le ua pe ua pule mai e lalo le fionga le li pandemia le lana whai lava no o mawhawhautu lepa o le tatou pokalame la stonai o ina tatou te atua a toa ele o te lenga ana sina tali popu ula va le tūlanga lea leo whamawai wasi leo o le whamawai leo o nisi tūlanga e lai mai ai o le a tatou kufola ina uma a toa le mea e la stonai le tatou si tolu a te rola mari e o le toe sawara si a mai tūlanga lea o le ko finga o le konsula anyway ia pian tau tatu fofola a ton mena i le stona les forile ia i matou ia si mantu atu le inisia u mata o le fue maritoto'o tuinga nifo oti
ta noa ma le iputau ava ua sui ai le fungala au o le te wila. O mesina, o lea ua uma nga celebrate, ua uma na launch ia lea foi, le loko. Ma na ia le loko le ua iai. Le foi la ua mtatu mata uma le launching o le loko. Ia ma na ia le fe au o le fe au fe tau i le lei. Fe tau i le lei ia le tala le fe au. Ma le tapenanga o le vaenga lea. E te sile fia tasile me o lo tinga le vaenga o le swinga o le mele. Tula epa, e loto tinga ai le swinga, ai mana tua. Awa nei tato fe swinga, pe a fai o ni swinga e tala fia ngai, maua se lumana i le lei. Lewa ta ua sau noanga le sunga fafia ngai nga iyo e. Mana ira mana tua tu. Mana tua tato tua oi whaavai na tapena e o tato mātua. A le a tato ngā rengai whai, o le toi whaalelei a tivi. Lea la titilo iai. Em whai an tato o whea bea i te wila whaamana ia le ama lea. O whea sili, e sili te wila, pe sili le tū ma le anga wha Samoa. Ina ia toi whaaleleia, wha mapo e poe. Ia li o la lea a wale lumana i o whanau. Whaftail whai ngā malo lea e rito wha. Lewa i e lole tūlanga lea. O le winga o le te au, o le message i te tilo vai, toe rekindle me ia, toe whaamumu me ia ua whaasoro ina whaaleton. E tanga i tula e polona i se senga. La me la ale whai a i e Samoa. A ole nei tau ma whai mātou nei New Zealand. O ngai New Zealand ua matua i amana ia le ngana Samoa. Lea lai mana ia le mea sina lea a tātou atu nuu le ua whai nei. Ina ia toe whawhangu le anga nuu ma le ngana Samoa. Awane i moua tātou mea sina nei. O lewa malosin malo New Zealand. Whai le anga nuu wha Samoa, mese le ngana Samoa, i tonu a onga a mata, i te tonu o primary school, wo i kolisi, ale wo le universite le ua o inai le ngana Samoa. La whawhiwhela na wheitai ei o le te wila ia na le mea wha teu. Ai o le mea tā ua le mea le ua whai nei, o le tātou anga nuu. Wha a māpoi, wa mele i, la ua tele, suinga te tele nei. Wa a mata na ofi atu i Samoa tū manga nuu mai whafo. Aisi atu nuu. Ai ia whaftai le mālo le lava tofa. E le whapela tātou mata i suinga nei. Ma tātou nofo ai. Ne ai. O le anga nuu o tātou. O le tātou atu nuu o Samoa. E le tatau na ofi mai nisi anga nuu. A nisi tū maanga nisi atu nuu. Tatau na wha mapoe. Le lawa i ere tūlanga lea. Malo, mana ia. Mai tele ia le vanga iai. Pe o tele am tau pui ta tue pa ia i le astonai. O se sori tu la fono le whaaleanga ina o mea tō tino le malo. Le ana tō mao nei le whana ina o le whana ina o le mtau wila. Fui le lungo le street lights. Le fui lawa wa tapu e mai ata mata ngā so le vai. Ese le mata ngā. Aua e ese le mana ia. Le no mata nei ya. La sa fa I mai le fionga le min star tourisi. Le fionga ya fata Ryan. Mani malo palangi mai fafo. La watu malo loa I fale ia. O le mea e fai e lau tala o te ofo I tula epa. Le no fuanga le wa fale anga mai. E fafsanga I mai fatal malo. O le tā noa. Sa waile le lava. Sa waile e Lisa Hotel, so o atuale Millennium. I am pretty sure that down na ilo atu says, ia ale fale taxi le si tu wala, le tu le ia fale o fale angaina, le marketi le tu mai le si tu, o le malai ta alo le malai fatu. Ale neo atu, mo me o tangata le popoi, o tangata o la tau lava e lango ina le si vaenga. Leo atu faile le whaale angaina. Au mea tō tino le whaale leia, ma au le leia ia luma whale. Wa ma nei le tangu na le malai ta alo. Le la wai ma whale nofu I tangata.
Ale po mala to le fionga le Minster. Ia mani malo mai fafo palangi. La nofo mai ai fale ia. Ale asme a tatu ftango filele ia fa winga mea. O tangata e le lang no winga na malu. Pe o matu ya mea le mase mau. O le utau ye le mori mau se tasitina. Na inu pia i tonu se ni talabou mani ia. Ia le la furinga me o tangata ia sa faia fale ngaina o fale. Ma tangata le ia winga mai anga fa pe. Le ngata foi lai le a fa fonga mai foi la le fionga le li I pandemia a. O me foi la le tona mata I tu fai le patrol la leo. Yeah. Tau na mata I tu wai le patrol la leo ina ia tutuli ese awane I fai eni ngā pia wa tulanga la le iai. A patrol leo va ai every hour and again o mai asiasi no whanga ni ina ia awala vane iai ni ia mi matanga ia iwani ai mai. Ia o te lo le ua umatu la o intam ta puna ta pena mai ia. Tula epa. Sau whanongolongo se pokalame mai Samoa. O lea na wa whaalawi loa mai ai le sa I o tula epa. O le tua inga mātoi ina whapea. O le whaapolo kiki o le malo se whaapolo kiki a le fast. Lea na linga malo I le palota ua olua tasi. Pe o le mele le ngalinga whaia inga. Mafua anga wato ia e tula epa le fast party. O le malo se whaapolo kiki. O le lato manifesti. Le sa whaia ila le roadshow whapea tula epa ia. Ele o ni mea wha Samoa, le anga nu wha Samoa, o whainga ia mai whafu, le wo mai whai ele roadshow. And so what pa whape o ni whainga mai whafu? Alala mena tau o I koe kopi. Lena tau 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 ma whai ne le lua o lua lima, tau tau e whai le roadshow. Lala me tau te whai e pa whape e leo o ni tau whainga. A le wa tau o e kopi whainga. Lala nuinga le tala a. Le whape mai e whai el fifilia la tau. Ua le whainga lenga whai ele fast. Wo e whai le roadshow ina ia tau ma whai ina ia whaato sina tangata Samoa e whiwhiria la tau. Lo manino whainga whaamai ele fast. O le whaina toa I oe na ia whaapea. Na I oe ina lava le e tula e pale maua Samoa wa mana o mia se swinga. Ala le swinga le wa whai ele fast swinga fau ia. Na tau te ro wa mana o mia se swinga. Wa mana o mia se swinga tula I mai se whainga malo e moni le alo lofa ia Samoa. Ala le wa manino I le ala taupa ai lea. Wangalo whala ia tula epa. E atangia mai. Wangalo ia. O pili e tolu. O ina lea na a mata ina li liu tātou tangata Samoa. A tanga I whala ia iai. Ana pili e tolu lena te ene te lon mamalo le tunu. Sa te ena I le Samoa Law Society. Yeah. Te ena I le te tauna whai pili e tolu a. Ma o le tele fo ila o isi ofisa lo ia mai fafo. Sa lato pi iama, lato te a. A me se fo o le ofisa o le asocia lo ia le malo o fatasi. Pi tiela le fasma ave ia le lana lango ma fai ai suinga I vaenga sa tanga ia o vaenga I mana o miele suinga e faa wai ia mea o lo tutupu tutono Samoa. Mole mawina fo ila le pine faa maula le tula epa. Mole mawina ina wa faa tau tole sunga le o le fionga le li plestene o famasinonga o fanua maswafa. Lea na faa pe mai. O le lati silua olua o e le I ato atoa ona tapena ma whaatala sua I whapea e inu e lesi le whangpia ai whaasapa sapa ai sa vavadi o isi. Ia, o pine whaamauna o le mea na leina whaia inga a le wanofo matua se anga ele whainga malo. Ia, o la fonga ia Malaysia tūlanga matuia o ana la fonga langa tongi o la fonga le manuia I ngangana ia tula e pa isusunga whai whi au. Yeah. Le whaila wa no wha matua I ai whai mai. O wha ataunga o whanua whaleanga nuu po le LTRA e leo se mata
Elo se mata upuna le fast. O le mata upuna na la langa e o la pi. A le watu ia se e le whainga malo. Mo oi foi la ele tūlanga whapea o wha o tua inga ia whanua ma whale a lana whanau. A ele o le tūlanga le nā. A ta ngā ila ia ile esenga. Ile tūlanga le utula ima taimi nei tula epa. Ile te le o le wha mama a venga le ua whai ele whainga malo le fast ia Samoa atoa. O le ale tali le wha o malo. O iaiu lailu o lua tasi. Ile taimina ua ova le luas fumon tuputau sanga o langa nofua inga. Le atato ai tālafu. Tasi point lua biliona tāla. Fast fuluongo pasene le tamau a inga GDP. O le amena iai, e lua afe se lau ono iwa miliona le GDP le tālafu. A le taimina nei, ua tolu wafe 5 se lau walu 5 miliona. Mai lea, el nofua inga le fast. Le lua olo tasi se o mataimi nei. O tato ai tālafu la taimina 1.2 billion. La le awha inga le wato e neo tato ai tālafu. Ono se lau. Ua olo se lau iwa 10 miliona since June 2026. O le se senga le la. A tato titilo foi la ele tato foreign reserve le sa iai. Le foreign reserve le sa iai. Ile taimi o lato na le fitu se lauto lulua 0.7 million. E fia masina, na le se fulu 0.7 masina e mawhaina na kawale, e tupelea. But currently now, we're 1.66 billion. O lona e se senga, e se fulu iwa 0.5 masina o le foreign reserve le. Tua i te lele e se senga, te lele manuia, o le tau mawhainga le tau mwhai e nei le whainga malo. Ale nei lava yo alalanga, le ai tau talanga luenga le wawhai e le fast, i le tamau a inga o tātou Samoa. Ia, ele tue alo e sese tala, wa kaku wo le RTRA, 08. Awa sili o ai, tu lepa. O ia ma le ADP, na latu fufuina mele e a fuelea. Na foi paualo la wala to tongi itala o le tula fono le. Pe a fai ele fai samo ko i kala. Ma le meale o le apporto ina na fai e tula pule atu malo na le 5 sao e o iai ia le filfilingo sao. A te o whaalongo atu le tali me tangata. Ngam ko akensta ngata ilan to sui rola ngaton ina ni mena. But Wala ka le isa o fia sa o lawa. E le ai se sana fe au po le malo e a apa i te tono mea sina a inga. O le filifilinga lava na a suli o a inga e le pule me le malo. Ioi, au te le ala na futulafona fai e tai 5 ia sa o le ainga. A te o whalongo mai, e le o whaatasi le ia le a foi. A fole na fai e tai 5 sa o ma whaapea mai le si bala lanto la fono. E sa se sa o se a inga e no foi fafo. Na lua tulu tala i se whamasinonga i Samoa. Hello! O nale me la pule mai e pule sulio le a inga. E mone no foi fafo sa o. Alo o faile tautua matavela ili atunu. E lafo le tuka i Samoa e whainga anu uma mea uma lo fai. Lai ai tau malele tautua. Ale la fa me. Ia. Palo fai. La sistem tapuina. O le mta upule lau watua nei tula e pa ta whaasoa iai a. O mta upule nei. O la ole ta ua le swafa. O le mene na tupu ana nafi. E iai se tasi o tamadi. Sa e moia. Te laula whafonga anga Samoa. E mau wale furu a nea tam whai atu. Se tasi o tamali i whapea na loka ina e
e ni leo e le tā le wha le fiafi. Ai te ale iwa le pōwa fiulo na ainga e tāli ngā mai. Ia sa wala au le ofiso leo ai whapea mai. O la ieitu sai. Ia, o tau langa lana iai. O le mea wato le tūlanga le ave whawhautuanga. A whafonga mai ia le sui komsina leo ia whapea foi le fionga le mean star se tanga iangi. Se tanga iane mai loilo le tūlanga le ese le pangatia ma tūlanga foi le iei. Iei popo le ngō o tangata maainga. A whafonga mai Samoa ape o iei nisi o tau Samoa ma e nisi o tau e ieni morianga. Ai a wako o tau tanga ringa leo whailau moli mautus tu sia lau statement. A walawa ne I e sainia lau statement ai e te le whaitawina mua. A whaila e te whaitawina lau statement e te le talia ina mea I watusi wa ese mea I watusi ese mea na e whamalawa atua. E eila wai a te tau e te e nai. Pe whawhewhe mai oe pe a whapea mai ia o le a mōria o le a loka. Wai e iai le alo tu la whono e eila wai a te tau e mawhai ena e wala au wina sau lo ia o ina te whamata la umai. E te le I oe sengi le statement le ngei. Langa lewa ese mea lewa tusi ma le statement. Ese mea na e whamata laina. Ai nā tūranga. O tūranga la le lea matuai. O le tala lea tamari. Ua iai ma le sala ia I te tono lona a fioanga. Ona lena ui leo I le tūleanga I le pule nuu no this. Ai leo mai loa ele nei tamari. O ama fuanga wala ina mōlia o ia. Nei ropo o ama fuanga wala ina mōlia o ia. A le tūlanga na iai, o le popolenga la, le sa tamawhai e fosi marosi, le whaasainia o langa statement. Ai leo se statement ona tustusia. E ese mea na awatu I langa na whaalau I langa statement. Ai a mai e ese mea I wa tusi mai. Nia pēla tūlanga la nā iai, o le tatalo la iai, e awatu ai whaafautuanga I le mamalo le tunu. Po o ai nisi o iai ni to ai ngā mea whaapene morianga. Watu lau fisa leo, ia mātai tū, whai tau le leilau statement, po o e agui iai o mea ia na e ta ua leo fisa leo. A whai e le tau, ia o le tūlanga na iai, aua e te sainia rau le statement. Ai whai iai a mai la le kopi o le statement, e te tawhia, wa o I nā lai, whaasota iai oe lau lo ia, na avele ia tūlanga rea. E whaisi matu iar mea na watano mai mawhanua. Yeah, I wish ka ke loa le I tau le I wish ka te loa ia sia patole ola fasili. Lewa batu le vanga tustusia. Oan tustusia. E whaasaini ia tau le. Awailan tusia. Awa whai mai mantua fo ia e alwe whai sau statement lo visau leo. E sa whai mea leo matai baita ia o le aliment tupu ia te tang whamtalatu. Sau le fasili whamtalatu. O lela e te iai la le tamarinia. Le uma whai mai saini. Ai musu la tama e saini. Le se whai tau mua e whai tau atunga. E ese mea I watusi mai. Ese mea I na whamatalatu ia. O lela musu. Musu ai la ia saini. Ai pela o ina la le na tau. Iai loni whawhita uli le vāo ia ma leo. Whapea mai o le a loka. Ia, na whinawa ia loka. Loka. Oh. Nala loka o matemne. Nei, whamaila na te tala na pōle te o sutasi, Whakutalo whai. Ia,
malo le on sai ai ta tonua e le lilo mea nei la adia e fo ya Sure. Ia, tate langa utelo mautino foi le ngo taulele por se mafine por taulele. Ale meta si fale a onga lua mai mota o. Ia e mautino ia e to read whatever you put down. Whatever you told them, they make sure to read before you sign it. Ba elena ta watu la e pape na batu. O le wa batu fa tuanga ile mamalu le atunu. O ai nisi me e iai ni tūlanga whaapea, ia mauti noa, awa la whailau statement, ia e whaitau mua e te le sainia. Pangai foi, le tele i o le whawhitau, li lena tūlai mai le taimi o le case o le case leo sa idinga lami o tonu ia Sam, ma le vaenga ia. Na ana whai ia e leo ia whamtalanga tusi ma mea, tu ia Sam saini. Whawhewhe, saini, and all this. Keila tūranga mea. Whaapea e te whai awane i whaapea mai leo saini awa le ai e te whai ai o laua i a te tau le nā. Whaatari se i o whai tau po o sao. You have every right e te whai tau ai po o sao nei mea watusi. Why at the end of the day, e whiwhi e te o e mori ai la o e whapea ia. Ala e koe te e mai neinga e sainga e io iai. Mea tonu nā le tupu nei. Ia abea le kei so Sam, i le tele whawhitau li sa tūlai mai. Whai maa o inga i a tātou ni tā upu lea. Ia, a o sa miungi ia, tatu sia ia, ele o tūranga le leima ia le mea tau corrupt i tutono o tatu watunu wa. Iyo ai. Ele o tu ititia pi o le fasur solo i nga i lunga ria mo le tulanga whapena i ia. Ia, e si... Tulanga le mai tulai pa. Tele ale, tele la to o le ai to tono mtanga wenga. O le lava ele o wha maoni na whai o la to tute. Ia. Pei foi la le na e whetau noa i le whaka lea. A titiro la ia. O ai e liki mai ele whaka. O ai e liki mai ele whaka. E na o le pale mia, ma lana au whengaruenga. A oi le au whengaruenga. Le ai masese le au whengaruenga lo mene na o le fionga le li pale mia, ma le CEO. O le la mia. O fiela le liki mai e nei mea. Sorry. Tasile na me tauna sa ili le o siwaili angal por kalami. Langa na ia na tiklea mai aila na e luas whaka na lika au tatu o le whaka momua o le whaka i le tūlanga i le ia ale. Ne taupu ia ale. Whailoa tuai le tupe na tariaina na talanoina. Ioi, o talaina o le whakaro na lua ia o siri o leo talaki. Ma le tupe leo whawhengaroa. So, ese le kailo e palale ba ai le malo. It's very unsafe mo le tinu ato. Ale mele le to. Ne yese tanga sen mai e tau whapea. Mesa yese whatatanoanga se... Te lero po se whai news mai whafo. Sa whai la whatatanoanga mwhia me. Ale whapea kia me. Ua tele le influence se mana tua inga alwhai ngā malo. Yes. Oi, leo te baba ia tu na e pe o APC ia mai po o stadia e na... Ya, na, wa abe tua inga no. Ai, mai tau mai. O le tele whale tonu ia le tau fofo nei. O aina whaia. Ilana paia inga ele i umana whai. Yeah. Tasi lea me matu ia tau te le tui fio o iai. Ma whanua te le lope whawhena e tango e tue whamatala i iau lava upuri mele o lea. O le watu i ai le whatua tuanga o le malo Samoa o i o le pāle mi o le atu. Ai koe turn around
toe fesili ia tula e pa mo sosoan. O lono winga o le taimi a toa lena I o ia o le taitai o le fast I le malufo. But behind the scene, o le whaalango-lango I whautuanga atu le epa malato. Me walana o te whai atu ia I le mele e pela o le fesili. O ai la na toe reappointinga ia le tōrua o limoni I to tonua mea. Who did it? Wa le saule li potu. O le saule li potu. O le taimi o fia me, o le whapea mai. O fia me na whai le renewal. A le e unga I whaasaini le PSC. Pisasi. Yo e. A o ai lea na te vai e pisasi at a time. Oh my God. O le minsta o pisasi. Mantua te mina o le no fo inga fia me. Le ngela le alo fia me. Ayo. Ia, ai tangoala tam fai connect uma touch o me ia. O le taimi na lua amata na whaailoa a inga o fia me ma torua le minsta o leo taimina. Ia mana tu whailan tala fui lea na whaitono parimene. E te lua li o mai e pale mene whaini lua a inga. A tango ni te vai whapotiki ra I en mele. There must be a reason why he said it. Why she said it. Ia mantua foi. E lele ia le padi e le fionga le. Al sa whapito. Ia male sa minsta o leo le taimi le na. Sawa. Iyo e. Lele ia le la padi. Ia. Ia o mana ia tu le epa. You know, ta lofa le tatou whainga malo lo tu like my nei. Te leo le nei tau whaaleanga tau whaasisi. In such a short period of time, lili atos tau sanga. Lili atos tau sanga, toa tau sanga, ili masina fou. Toa iai le tau sanga, talu na tula ili whainga malo. Ale tala whaats tau, ma le wa aia Samoa, ili manuia le waita tono Samoa. Te lele ona e senga. Ai tau tanga I whara iai tula epa. E le o malo lo le hionga le li pale mia ma lana ka peneta. Yeah. Ne o malo lo sa ili le manuia mo Samoa. Sa ili awala e mwhaiena whai sosoani mo le atunu. Le foi mai tau whapea na alu se singa tele le hionga le li pale mia ma lana ka peneta. Ino foanga lo o whapea na whaale tonu ele au nanga le whainga malu. E titilo. Ma baba ai o le ase awala whaire, le ase fofo e whai ai, I whawhitau. Ana tatou vai na sava vali whape tula epa, na savali whape fia me. Nese mea. Langa lewa ta pa I le mele mo whanu. A toe pa ia toe tau ale mawhauwhauso se Samoa le mele o le planning o le loka o la auli. I le taimi o aso fia. E se le manui o le mea, a taimi na o le waitu tuila both of them. Tu ina manautua. Mantu. Le wo mai le vala auli a fo le tutu, le na watu tutuila. E mantua mena. Na, le na o le. Vala auli o le afo. Ai tuli le o e loka ia la auli le. Just before Christmas. A toe wama ai to toa I Samoa le. E maofa lo toa. Iyo e. A lau tala la e whaitu le epa. O te ofo le nei tangata o fia me. Fia tau sanga o sui pale mia I lalo tu la epa. Na au lunga se tofinga pale mia. Ana le sau nei I le sunga lau le mali toa ma le vanga whaere fast. Wa ave I ai le whaea ea. O ia o le tamai tai Samoa mua. E pangadia.
Oh, she really stabbed him. Ilis ka mai kui Oh, yes. Ia le wawai ai. Moni e o onga le tuino na ia tuina i le fionga le li parimia. Le watula i le fionga le li parimia. Le watula i le tofi. Ai alalanga sa mo fia ono lea. Fa manuyanga wa sa mai le tunu. Ni la sa o fa tautonga o kom o le afoi. O le komana. Ia. Sa. Tai. Sa. Kin kungwanga na wala uli o mai la o. Ai o ai na. Le longo le fionga lau le malito. Alu abetula e pofono to e malawa ngai. Sem ka kia Yo e. Moi ti o papel tu nu e se arme o tato e va ai le ia ka ku ka milo mei ka ki ko ya si mei la ngai ni te o ngalo tu la me na fau la le ka e ku i mei o fe mei fau de va ngale ai no fo le mai tilo le atoanga o me uma e ia si o fau mei a fai o le tua nei taimi tu la epa langa le wa fai ta noanga ma ia tua ia fai nga malo ia ai ave fa forta noanga o mesili nana le manaia ele ngata ave fa fo ai fa palangi la fa ta noanga tu se lo o tu fa fo tu maleli o samo na la lo wingo ia o winga o le tau faleanga lewa ave fa pe ave tua inga ile wa fa nga se le power. That's the word that was used. Fa nga se le power. Alala fa nga le power le sa ia. Na le fa nga le power le power la le no na fa ia le harmony agreement. Wow, no to falo no tu de mena e fa pe ana le ai le mena le ko pania e ka sa ena Ia wa le ma wa mai fa pe ana fa pe ala fa tau no una na fai le tangi tu la e pa mai la to ia sa fai ia o tu langa na ia e mo dia tu la e pa ai le to tu ma to ia pe na fai atu le mo mau to tele ma pa per vai nga fa fai le se sina ba ai o atu stu singa o le harmony agreement o le pese tu la epa i le harmony agreement o le tali fia me e le ai o le deed of settlement. Yeah, only them two knows the truth. Yeah. Yeah, e na o le tua si la fia sa o ia mea la te whaavale ai nai la tunu. Yeah.